yalla junnu balɗe mo be ka wontiri kono an gorko on siko debbo ma on attima maayde a heɓata hay fus goɗɗo addantama valise coñci kono si tawi ko an gorko on atti maayde allahu akbar sake ñande ɓeygu ma ƴawata kengu ne nde ñande welay ɓe addanamo coñci e piiji nde ñande welay ɓuuri fewde jombaynoɗamo o fait mimmiɗo jiɓi ko ha honto sutiɗen ko ha honto faalaɗen ŋaɗinande hoore men o fait par ce que piiji buyno ton ko enen woni e ŋaɗinande ɗin ɗon e hoore men ko bitaɗati inna kono hande ƴawgol keygu ne ko waɗugol valise je surtout si tawi hawrodiri ɓeygu ma hino natuno sere Allah walli sere haldi fotti ɗo ndemo wulla kenente mayde ma modi makko hara mo miijito taw sere makko ko compule jelo addanoytamo kala kadi mo addanali mo ɗon compule ñande on ɗon kadi waɗoy haaju o ko innata ñande modi am mayno fewno mi heyno mi ƴawata kengu o addana Allah hay fus o fetti min miɗo jiɓi ko ha on to suttiɗen sattinalngol hoore hande ƴawgol kengu ko yingiri gigiri yawgol makka si biro mama babe ma senike ɗo hajju nde ɓe arta si tawi ɓe neldali musidalngal fof mo be woɓɓe ɓen kufuna ma ɗum jikiri ma ɗum tigga o fait hara hino manki o fait denna bo kadi si debbo ma on ɓornaki ɗo complet tati nayi ma ko fanɗi o ɗiɗi ma tati haray ɗum ɗon kadi hino manki o fait peera kadi joni ɗum ɗon kadi wona o fait heer siki en sattinani hoore men ɗum foppu ko coggu gite ɗum fof ko innugol ɓe innayi ɗo joni kaari joni hande sa heɓi ɗo fatunde denna boy ɗaɗɗa jibinane ɗo bobo ƴetta waɗa jonte ɗiɗi kono fatunde si waɗi ɗum ɗon hiɗen andi na jonte ɗiɗi ɗum ɗon directement ko ma saggina nayi ko be hirse o fait aye goɗɗo a heɓay fatunde hara a heɓata hay ka wulla a fuɗɗoto wullude hangasa wonɓe village wonɓe nokku gono dayinna hino arde tawa hara goɗɗo aru mbaɓɓa ma hay fewndo ka wullata ɗon kari ɗandi goyen heɓay woni woɓɓe ɗandi ɓe fuuta ɓe ara e woni tawa ko ka wonnoɗa wullude konko ya fanko yimmoɗa yaha kadi wallitoɗa ka kawtal kadi ɗaɓɓugol wuureje woɓɓe ɓe ñanno ara taw ka kawtal hara men yiɓe wulla nenan kaarijo ene yiɗo mari ɗo wuurere sorayde ɗo kilo 10 ɓe fuuta ɓe hino arde andi si ɓe sagginari yaray ɗumannaki ɓen ɗon kadi nde ɓe jonnama wuurere nden kamɓe kadi ɓe naye no ande onon on muñoto bani adama koni ko yaamiɗo yaha ɓe ƴetta ɓe jonnama ɓen ayino ɗo wuurere nden na ɓe saggino hiinde soray nde soray ɗuma kilo 5 sake hara sake piiji buyno woodi ɗe mari kamen yiɗɗi duwa ɗen dartande o fait kono fayda probléme on asusta haalde o fait sake en ɓiƴi hoore men ha neɓata hara joni en soti gimbal ngal o fait ko ha on to sutinen sattinalngol par ce que ko enen woni sattinande hoore men ko bitaɗati surtout wono affaire fatunde ƴawgol keygu kadi joni kadi woɓɓe watti si tawi ko fatunde waɗi ɗo wallahi nen hara koɓe aya woɓɓe ɓe ñan joni watti ƴettude kuyerum waɗa e nder poorem ukka ka sako mum wakko yaha fi hara o moyen si ɓannama ñamegol kuyerji ɗin siɗi lelli hara koɓe yaltin ɗum ɓe naaɓe ɗumano ɓay hara ko jama c'est que non fi Allah miɗo tori en jeeji piiji ɗin foppu accen townugol piiji ɗin ko Allah na wonana hani si a ƴaway ɗo kengu hande ɗum ɗon ko ma waɗe joni ɗum ɗon kadi wattama waɗede affaire valise je hey hiɗa wawi okkorde on tigi hiɗa wawi ƴettude ko marɗa feere o adda taminamo kono ko ma kadi inne kaariyenɗa itta si ɗum ɗon kadi si kala mo ittali mo anduɗa ma ka musidal ma hande kadi ñande on ɗon heɓoy haaju o min ko ɗo karen ittannolam ɓe o ittali mi ittata ɓayna wasi sake joni ko hoore kala han goɗɗo se renaki neɓata hara joni en wata wadde sadaka laaɓuɗo o fait vidéo ko juuti yawɓe ɓen hajju kadi la hawla wala quwwata illa billah sake a yahay hajju biro ma yahay hajju ko ma pentiranaɓe ko ma sanza piiji ton si ɓe ari kadi ɗum kadi ko ma jooɗe ma kadi yuɓɓe mbuɗi waɗe ɗuma ko honto ɗum hi'a ɗi kaalaji déjà ɗin kaalaji no wawi fayda sa inni ɗo wano puuto au fait kamɓe ko ɓe waɗanta ɗin kaalaji ɗon ko fi nangue ngen ma ɗum hendu ɗum ko fi do wallito ɗum ɗum waɗanta ɗin kaalaji ɗon kono si goɗɗo iwtiɗo makka ari si a innali mo hande kadi gila ɗon alaji en hande kadi on haaɓi kanko emo yehi hajju arti siko mawɓe rewɓe ɓe seeni hajju ɓe arti an arayi a innataɓe hajje en ma innataɓe alhajji en kono ɗum signifie hajja e ma alhajji en
kono signifi ɗum na ɗum woni nete koɗo sina harani faayu he awa yalla junnu balɗe ɗe nani joni ɗo joni si modiɓe ɓe maayi ka wulle joni yalla emo ɓeɗo mbiji to ko compleje leɓata compleje ɗum je wattanen ila fi Allah mi jeeji en reno ɗen o fait ala ko are luttude ɗan gurdam no raɓɓiɗi ɗan gurdam hiɗa raɓɓiɗi ha feƴƴitino Allah faw en jam